بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. لبد عزة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبد أقوم أرمنا ميه باس من خبر دني निवडी रशेगा मतलब मेरे तनिका एबवे स्वर्गीय के बगीचा है ए बगीचा देवनानी पूरा बहुत पड़कशे बिगदे अल्वर्मेन खबर देविच कम गवनीना माखीना कुंतो अल्वर्म बिहालत कुनानी उरिना एमएमएस हम यकीन एमएस इतना कर देवे तो एवकुतका बस ए बगीचा बदले तो मसके पुराने कमी शक्य बसल तमेनो सौबकी स्वर्गीय की बगीचा है इतना लिबे मेवा फरिवान एमिमा इतना लिबे आराम इतना लिबे मिरवारों इतना मेवा तका ये अल्वर्मेन एम मुस्तजलवा कल्लम बेरमाने कंत तक तमुगा बेगेदा लगे तकुम अल्वर्मेन बिहार विवाकुत पड़ो पृथ्वी एफदा बगीचा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुर्बान इदा मररतुम बिरियादिल जन्नति फर्तउ यबामिहिम स्वर्गे के बगीचा खानावाला हिंदुका के यबामिहिम बगीचा फायदा बिगन नाशे एंड सहाबी दन्नबी अल्लाह के रसूल है कोबात स्वर्गे के बगीचा तहकी बिमती गावा हदीस कुरबी हिला पर जिक्र ए अल्लाह ताला के जिक्र करे मिफद मजलिस तक हम लोग तो हम अल्लाह मियां बिती स्वर्गे के बगीचा है बी बगीचा वशाल का के मलाइका देकर हम बिहार की बवाने Allah Subhanahu wa Ta'ala bi bagीचा ya हम लिमें का बाबा रवाने अदर Allah Subhanahu wa Ta'ala bi bagीचा का मितिबा bi उनके वाह कता bi उनका नंता Allah Subhanahu wa Ta'ala इलाह का दरबार गावा कीर्ति मूर्ति मलाइका पेकर उन्हें कुल बरमती का जिक्र कर बाबा या कुर्बान हम बिल्कुल मजलिस तक की बिफदा मैं मजलिस तक के बिल्कुल मजलिस तो का बैगर गए तो और मैं मसके कुर्बान तो मैं इस लेवल तक हम मेरे देने को दाएं कर Kurani Ramadan maha gurumuri de masale de figuri masale bi de masale ke sebeta hum ni misal ki arume ke ata bi kilo ke maha haring arafa ege beno ne ki coach karne ki dukallaha dium pada masale eha gina guna sababa darma libu ke fursat arume nafahi efa baik platform kantak pura botu ke sababum e sababa darma eba biwe gende ekala maawar biwa e maawar naga illa kamada kamen sabaki e maawar biwa miha ekane ke maawar kabes hemi managa illa e fahum ni gini e maawar kandeng fahum e ge machan kita ko makom purana e mafaane emele takum bifada masale miyadu argumen nakiga miyadi ifada de masale bi de masale urta masale ke lo takum ramadan mo ga tarawih namaz tani genda masale argumenta mori re irosse bagutum fishi gengos atis baguta hame 11 ka 12 ka gadiru re opam puran muri miha ka libene sawaba daru Allah Subhanahu wa Ta'ala e devpa argumen miske ke imama ya ki ga tarawih namaz gadi hai aur ta gadi hai kullum Allah Subhanahu wa Ta'ala devpa ban ka nabi sallallahu alaihi wasallam khabar devpa Surah Nabi Dawud dan riwayat ke hadis bersurat kami man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah imama ya wakin wa imama ya kiga re arukan tarawih namaz ko pemi Allah Subhanahu wa Ta'ala liubane ni ke fatuga mori re arukan ko ni ka devane sawaba darma am argument na miyati ni madu thanavas ko namas argument na anta kurale gote ke sawabum argument ga thuni sawaba darma e biwi gende ini ko to mi ede ni baik befron tarawih ke wakisa ko imam ya wakil gende baik befron hadar ko to wakil dana ne baik befron hadar ko to wakil dana ne baik befron ni itri ko pashima wakil gende ada eko to wakil gen dia ma mi bar gadi ro to mori re on ko mun libene sawaba daruma eba mahrum gende eru emiha kan libene emiha ke imam ya baik gen e baik magutaka mana ro ka minanta ko ta baik gadi ra 40 minute ka e baari baguta libin chicken ka milibani namestene mote fursatu mori re on ko sawaba daruma hoda to names
mikan nege di kala mawar ki ko cekkan nege tiga jama du balla fadiyama labada ummi fursatu mi sama madar wa mi gilli indani hemi ma ego takkan da nukuram fati den bay be from do ta bakir genda khasa ko bidri nuko du balla fada be from bidala ni tema men be wani bidri tamrama ko fa bidri quran she hemi me bidri ka bayare nuwe midani labada hum mi kama bes ekoin halle Aragal Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis berapa ada sahih Bukhari sahih Muslim dan hadis berserta ij'alu akhir salatikum bil lail witra tibami hum regal ka fahum namada ki witr ka mugahada ashe yani ma hadis purve bay be from kifa bay dani en fahum namada ka adil tam namad ko quran jihati le quran biya muati le dan namad ko fa witr quran ka imam tarawih namad ko witr quran rashima kifa bay dani لبدهم عروان نجوا مي حديث بس عملكم بين أدي كورين أدي يمدي أدي حديث نوريا حديث كان عملكم بين مي كورين سبعة بدر من لبين عروان نجوا أمي ما إمام يا وكيل عروان منا ديكو تك كانت كوريدا ديكو تكي إمام تراويح نماذ كبتري كورم بشيما أما بتري كنما نيتو كبايرمو أما بتري كتو كبايرمو بتري كورم تراويح فوق दिन उपदेन सवाल की आदि तमनामात कुरम बेम दिन तमनामात कुरम तो है आगे लगता हम बितर कोफवेस फाहम तमनामात कुरगिदा रागण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर बात है मैं भाव का मका बितर बार वाशे मैं तमनामात का बितर हदाशे नमस लगता हम खुद एकले फानस बगैर रेरे एकले फान के इरशाद फला खिलाफा एकले फान करते कुरबा पावे bayarere kelefan bitir kurubu mafahu gamis sunnat ke kurubu kan nama sah hadis tak sabit tu ehmi madanna be kan bidawani kelefan egotan irshad de mafahu irshad khilaf kelefan kan tak kurubu ekin ingindani ei buddha kamekka bay halatu egotan kan tak kurubu jenama ama egotan kan tak kurung ei masale no kam ummat bayan korde kuman take kelefan egotan kan tak kurubu emalabtahum arwamenna ama mama ya kiga tarawih namaz ga bitri kofa fahum arwar menna bitri nakni fahum arwar menna dab namaz kure dan ne kama kure henne dek fudel suala ki dab namaz ko fadel alu nakka bitri kuran jehe hinge nun labata hum dek alu bitri an qur'an pertama baga tarawih fa ga bitri kofa uji qabla banina den alu bitri namaz qur'an sabaki musnad ahmad ke hadis bas pura ke la bitarani fi layla Rekan Devitri Kurumen Nuwe. Vitri Kurani Puri Baga Vitri Kofa Uji Kampiwani Nama Fahu Baga Damanuan Kofa Ningmala. Ego Tabus Argumena Kanta Kurita. Nuni Devana Gotaki Vitri Fahum Kuran Bedu Babe Furan Nama Devana Gotaki Imama Vitri Kuran Fashima Baga Rivani Jamata Bakima Baga Rivani Namas Baga Rivani Vitri Niatu Geno Baga Rivani Sunnat Take Kuruga Niatuga sunnat ke kurung dengan juga bayar Allah hartaga Quran sunnat ke kutuba bayarwani bayar fa imama bidri fahur katu bayar ko fa salam dini man tadufa erra ko fa ebes dirakatan hadala em digota Allah menakan te kurila mi ke muhim lebeta ko imama ya wakimo tarawih namaz imama ya wakil ganda diumum argumen gatu misama badar mamigilli gendani argumen ikka bes dua kos Allah ke yen gue bar gadir banding dari alam pure maunane terus saya waktu mungkin gosan hadis lobta hamie medu kado men neti ei argumen itu ekak bes pure na kamen no bar gadir banding medu kado men neti dari alam ei orang kira ko sama badar mali be ni alqame ekam egutan luko argumen kuda bahut pore imama ya ki kan hedu ko ke meti Allah subhanahu wa taala ilahu fadlu takamu ilahu dinatu takamu e fursat argumen na meti faidot deba yang imam ya wakil we dego tum ko to takat nadaga argumen bi misala badarma argumen ke fata jama ballo saka masake ballo hebe magutan e wakil ginda dio maki e yo he mi ko ta wakil bin dio ma ko ila do ta honna nasihat terewa devana no kota ki devana ki masale bi meti hama mi fada masale और किन को सभा बादर मलिबे ने फुर्सत फाही वेफा हमा argumen na nege tige kelama illa usulum hama eba diwende mi masale ke bebeda kon khasa ko te ramadan hoga argumen bi kam baad ko je masale ei bebeda kon iskip ta hoga afdal sabdu wala masale
مسكين توقع أول سفر فرطة سفر رمضان أو غبار ورضوان رمضان أو غميس تكون بينا بينا هذا دبابيكو جماعة المسكين حاضروا بيما فرطة سفر جاء ورضوان كذا تكلم كذا فمي أنني بيرس لبد دخل مرة كنا كنا سبعة بعدهم لبيكو ميجي هدام هيك لبد دخل بيفهر كده من دور رمضان بس إقرار جهار ودتيه جهار النبينا سبلا فرطة سفر بني دون سفر أصل رمضان بس دي جهار النبينا سبلا لا فرطة سفر مورد ما فهمت بهنا هذا هاكنا سواب الدرمية كلو بتقوم أتم نرى فدي بفن بي وجدني إذا بلا لما نيجي سواب الدرم صحيح بخاري صحيح مسلم ده رواية من حديث بذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث بربري لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا بيستكنا بانجي قوما بسكتو كفرصة مصر के सवाब الدرم إنجي نما එබෑමීම එකමට්ටක වාද කුරානේ වාද කුක්කෙම එබෑමීම කවුද ගුරුතුලයන් ජෙහිච්චකම් ගවදීන ගුරුතු වස්ලානේ ලබෙක කොන් ආදගේ කුඩ ඉනාම කරවද මීම් ගුරුතුලාද රුලාන වඩති ඉනාම තව පොදු මට්ටක ගුරුතු විදනි හජ්ජු දතුර උම්රා දතුර සහකල ටීවී අවන්නේ එන්නා එබද විපාර වලින් ඉතර ප්‍රොමෝෂන් දතුරේ ගෙන්දාත එමෙ ලබෙතකොන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් وكي عدد الباقي بيمر البيان بقربا حديث قرباني نيس تكون نجيني نما نيس تكون كمغا كانك كدوكو شندولانه أرمان نبنا ويفار بيميهم دوان سب كتيبه يبسكت عاش مدو كل إتام كهورة كنتين هم مين لوان أراش وانا أميلة كنا لبدا هم أي كلام أروه أبو نيجي مين هذا تكورا هذا مين تكوراني إيجي نما أروه مين هم مين كدوكو شندولانه එම්මෙන් අම දුවfa ආශ එසමුන් ජාගේ දිවේතෝ යකින් කුරාන අති ජාගේ යකින් කුරමට්ටක අපරතම ස්කන්ධගත නැස් වෙස් පවුන කුරාලානි ප්‍රථම සම එම ලැබෙදහොම් මේ වරකින කුර සමාප ධර්ම කුර කන්දත්තක අරවමන්න මේ කන්දත්ත නේගේ දිව මේ දුකොල්ලේ මේ මිහොන මේ ෆොසත් දීගෙන් අරවමෙන් පහතුගා මිතිබේ එම රමදාන් මොග ලැබෙදහොම් අති මේගේ සමාප ධර්ම වකි ඉතුරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙබවා එමෙ මම මිකබ අරවමෙන් වාද කුරන්නේ මේ එහෙම මිහොන දුකොල්ලා වරුගේ ෆොසත් තකෙන්නොම් سواء دروا اللي بيقولوا قالوا بدهم ديننا فرصة دينهم جايهم كمنه دينهم أصوله لا إيثار في الطاعة أرقم بكم كوجا أهم ديننا دو كل من دول أرقم بكم تتبع من أصوله بعد قرب مستبق الخيرات الله تعالى بيقول من يوم قد يباني مريا لا شيء بعد قراش أما لو بدهم أرور من إسفاق ربي أرور من قصة إجابة فرائض بكرامة نماذج وقال بيفار أن منظره بقي صاحبهم بينهم فابع الديامة فرط مسافات عرب بينهم تبع جهيل من التصديق نارا تبع إكال منظر دفن جاري مسلم مرس أرى نبيه كل وجه كتبنا كتبونا بلا تبع إنه هذا بيعها مدوفة بس عرفة إسحاق قدر معروف من كفتن عرف من يقين كل نبي هم ما يعلو من كده هم من الفرصة ده وكم تكنومي बापे का बिस्नो तो मैं बहन ने बस आउट में बिफुर्सत देवा को कांत तक नो निहुन्नानी की एफआर का सहाबी बेकर के बापा को निदा नवनी सहाबिया तरफुला है बिफार जिहाद दियों का फुर्सत बापे के वाशे बापे देश साबती को में से का देवे मत एक को मड करेंगे विजय के गाकुर ना कीगा है बापे को दुरानी तरफुला बिफार जिहाद दियों के फुर्सत दिमन ने देश यह तो सहाबी विदाड़वानी बापा है मी सूर के मी शहादत शहीदों में विकल्प करने थे बापे बस चांस दिनों में फुर्सत दिनों में लेवल तक एक उसूल की बिखार बिफाद कंका हुआ उन्हें जी रूह की एक इंदकी एक अड़कम का कंका हुआ अहम में उन्हें फुर्सत दिनों में अड़कम का कंका हुआ जहनी का कान का बाद पूरा मी समा बादर में लेवल तक हम यहाँ तो अड़कम में नबे जहन अड़कम में नींद दिन में सासर नमाज और निकोली अड़कम में नकरने की हकीकत का बस min alqam Allah Subhanahu wa ta'ala awal min liu ki ha mibarikam Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis berwafat baik min namaz ko dibigan da baik min dibigan da ni namaz ko te baik pade pe tin baik pade pe har baik pade pe ifada ko so ki ek kankam sahaba darma oni login bode baik sahada ko takum bas sahaba darma oni login de arum ke hidu ka khushuwat te ka mun nabi baru ka sahaba darma take oni login da ni ma أرو من الناس بيقول لك أنت تكحركات تقول كم جالس أرو من سواء بدر ما بيقول إيه هم يبرك كم أرو من نكنيه قيام الدوام بيستكون لحقوتا ندا كورنجيه بقولك أرو من إدوس مين بحقوتا ندا كورنجيه سواء بدر ما تيجي يقول إيه
أرومتك الجماعة ورمي بدأ فرصة تبين مكانك ما دام عندك حقك إسحاق درما إن هذا كرم وسوس وجنا ودكينا بندو كانت بيقول داني دين هم بيهم كفامة مغلا هم بيهم كفامة مغلا فهم جهنم درما تكيوتوا جهنم إلى بدكيوتوا أقول من جهنم إلا إذا يعني لو تكون لي فرصة تبين مكانك فاسه kami mau nanti terkait kurang kan lebih awak nas bisa juga support dan sama menjaga bahwa ini imam yang bagi dua terawih nama Tuhan di malam ini orang kita pun sama mater nanti orang fase kami mau terkait bulan Juli atau mana ini berbeda imam Allah Taala ilah fadl wa takamu ilah wadilah wa takamu ilah rahmah wa takamu oga wa takamu ilah kami pada فرصة تبين معروف من هي بتوجه فما الله سبحانه وتعالى أعظم من جرودي أعظم من القرآن كي وما أعظم من جري أعظم قبول برباش بما نسأل الله سبحانه وتعالى كمريك مركين مت قربان نجا قربا باجي بري نصيب بري أعظم كريم أعظم من إمن الباش آمين والسلام